دم باش تماشاوان هجاد مطبخ نان و دان امجار کدی به هفرنه وایه برنامه کدی و خوارنه کدی امی ایروج وره چکن براستی وان دمن زور کدر باست به ام ده هندر ده المطبخ خواه ام خوارنا چه دکن تین سر اکرانین و ام هیویدارن اونجی دمین خوش بمره در باست دکن دیسا از او هفکار خواه دالیان استان به هفرنه مرحبا اشتره مرحبا ترسابان سپاس ایرو ام هیویدارن دیسا و خوارنه کی خوش بومه چه که بمره بن لما تماشه بن نانو دان دست بید که معزمه خدانینه برخواه دیم دست چه کرنا خوارنا خواه بکن لبری وی امجدالیان استا بپرسن تی ایروج مره چی چیکی؟ اما ایرو چی کفته چیکن؟ کفته خاف کفته خاف بله چی ما چی کفته؟ جبر چه؟ والله یک قرال کی هاویه خارن گوتی بله گره چه بوه یانز جزا دایمان گوتی گره کی جی کلاکی کسی دومان در نکبه هم خارن کی چکن هم چه نکن از استیمان چکم یعنی افجور درکتی افجور درکتی زود درکتی خارن خواب وسط درکتی یعنی بله چی کفته وک خارنا رحا وکی آدیامان ناسین تزانین تخمین همه از باش به نزانم عالی عرفای وسط او قرار لودری هاتی دیتن وی وسط گوتیه او خارنا خواب لودری هاتی چه کرد بله حتی آنها دا چه دو یعنی چی کفته هر وها ما گرک معزمه دانینه برخواه افجی لگنامه چی کفته یه اوی کو چی کفته ناوی ده پرانی تی چه کرن اوه صفره نه صفره یعنی تایبتی کیویجی هیه یا صفره ام جبوی چی کفته تا چه دکن قاسی مثلا بازده بیش جارات دا چه بکن پاره کیزکیوی دگشت به دبن تکرار خالای دکن چه دکن تمام شبو قاسی صفر کاهنا کیزکیوی تو نورمال کارگه ها خوشی چی کفته چه دکنم امج رمضانی در کتن اما بیجه دمک کرد چی بو در رمضانی ده پرانی لسری هر کوچه و کولانا اما بیجه چی کفته چه دکن در رمضانی ده پر چه دکن هر کس چه دکن اوه که چی کفته نفروشی لبر دری چه دکن فروشی یعنی ناسا اره نخواه ام وها بکن ام دست بی که معزمه خواه ناس بکن چه دکویه یک بی یک تجمره بیجه پاشی امیش خواه چه و تی چی کرن خوشیاوی چیه فلان امی سر وی وقتی دما شغلی جی جبر کو دمک دریج دام که چقاس به یعنی چه کرناوی قاسی ساعت و نیف که دو ساعت اما ته بیر کرنی یعنی کاره کی زحمت دمامه دریجه امی هی صحبت خو بردام بکن تو بیجه جمره چت کبنه ناوی ساوار می اسمره اسمر بولغور yani ya savar huruktur yani huruk ezer jibuy köfte ve köfteye esmere livra goşte me hurkiriye makinede kişandiye ev goşt taybetiye ki heye yani dve goştek çava bej bu kemen hani bir goşte devara goşte nerm eve
دوف تدا تنبه يعني دون تدا تنبه قط تنبه gerek تنبه gerek kat dedi don تنبه ya قاسي حش جارا ماكينه da dikşinin şu قاسي yani şu lerim bebe تدا سنر تننجي bu baş bir vak ava frangiya da yani böyüjen yani işte kidi tuazım bejim ev goş ne yapıcı bir destat pıcı değil mi? Ben bir destat pıcının zaten deste meru hinki yani helma germiti teda hem uji naxazın teda bu hem teda ceme dedik ki vakti kum goşte xo berday ki anha me havli savare xo bikins ki teşte لورا بری کو ام دست یعنی بحثا چکرناوی بکن افتشتین دیجم مانا جناس بکن لور ورا آوا ایسوتایه ویج آوا فرنگیایه بله آوا ایسوتا سوره ای راشه ویج آوا راشه ویجی جهتریه آوا جهتریه حشکه نعنیه نعنیه لورا Evra evci ava frenge ve ketçap yani bizim. Her şey karabe binin. Markette hani. Her vaha ava limoni. Ava limoni he, levracı ava naraya. Ava naraya o evci zeyte. Runi zeytaya. Runi zeyte. لور هم بهارات دی جمدانی برخوا. لورا خویه یم خویم هندکی بکنی جبر قاسی کو ایسوته ما پریجی خوی تدایه. Yani هندک اوه کو بخازه بکی که مثلا آوا ایسوتا آوا فرنگی هنکی خوی تدایه. tamam. جو قاسی هم هندکی خوی بکنی که اورا کیمیونه اویاجی بهاراتا تبلهه. Tamam. Avcı şaş haft baharat tedahanın. Bejim 5 türlü. Tamam. 5 türlü 7 türlü tedahan. Bu her vaha şinayeme. Şinayeme jilbani. Burası gelek hoş kıyadi ki. براستی ایرو هم کارکی هم زحمت دکن هم کارکی باش دکن میچ köfte çekin هنجی مربن دالیان usta ve kare baş dike jberwiye ki tarifa ku ew de ligori hun çekin براستی جی خوارنه کی خوش و derkeve em bejin û em dest bi çekirna xwarna xwe bikin bi çi dest pê dikin Ama evli lira lazım şinayı hani dixwazim bidim te teslimiyet ekim tijmara hedi. Tamam zaten çekin başa. Lira hangi evkeye. Dve bene hurkirine. Cahtri Nane heye. Nane heye. Ali. Pivaze ve dve ev kevne nava hindrevî ne? Bana me huş bikin ana tekin tabak ki qab ki bidire paşiye me beri zikade. Tamam ez bana hurkim. İsote dixwazim. Ev bese. Seriye me hinkijek hindiki karbi huş bikin. Tamam nişanı min bide em xaletiye kinekin. Ama najid karame bidin ber çiğ köfte. Seriye nakeve. Na bana nakeve ki. Tamam ev cihe şint keve. Cihe şane he. Tamam. Dalyan usta xwazit nişanı bide ka çawa dve hur çebe ez paşi. Yani azinki deste koy prezede dikim beret dixwaze hindiki çebke ber hur çebe. Aha. Ha. Yani çıka hurtaya çebi çünkü daha hur nakin yani. Az vakitte zeyni karmuza hur çekim. Vallahi. Yani jberku ev hostaye ki jwile jilazme bernama di dejme ani buzman ev hur kirna. Ne az karm hedi çekim. Hedi karbi çeki. Tamam ma fehim ki. Ev ki nişani tabi lehab xavi. Hosta ber çiğ köfte. Tamam, ev yajem dest pê bikin. Bila zêde em dem nestînin. O zaman li vira qabê me heye, kevçê me darînî heye. Tamam. Li vira ketçap heye. Qasî bardaxek ava bardaxê. Evet, ketçap. Bardak verdin berdekî wî. Tamam. Ev tevlab keviye. Tevê bikeska. Tamam. Vekidin. Ew ava limonu heye berdîska. Ava limonu jî dikeve nava vî. Ev sos ji bo çi ye? Ev sos li ber çî köfte tê xwarinê. Sosa wî yani hamrol li ser dike û li ser çî köfte dike dixwe. Tamam. Tuj divê çî bena. Ev ku bu hazê tuj li serê dike. Ev ya ez li hev bidim.
والهفخه Tamam. هنيك ابا ناري بكسكا Abah nari. ابي بكسكا Tamam. Ayrıca abah nariye. Çıkas bir mi? خاصي بارداخ çay Yani tamam bas tamam. بيجي قاسي بارداخ çayı هيك ابا ناريد كيفيكي قاسي بارداخ çay روني زيتاجي بكيكي Zeyt çitkili. Yani bu karvin evet közde rune zeytatın abi. Ama oha bir Evcidi be. Ama khasi bardak çay abi daha çetir. Tamam. O evci şu keş. Nivi bke. Tamam. Nivi zidadır çıkıyor. Tamam. Teji giyayım xavur kirin. Melvra şinaya xoji mevay hurkir. Tamam bas evci. Evci bes ha? Tamam. Evci berdin eser. Evci tamam. Devra isota reşin ki bu kezka. Evaha çıkasa bebekni. Khasi se kefçiye berdeki. Sey kefçi. He. Ve baş tuş bu ha? Bere tujbe. Şimdi bu tujbine hiç kod bejin. Tamam. Evet Ama tujbe sey ve kefçi mecbur istiye. Sor. Di kepçe, kepçeyi niye kezi uyu bikezika? Tamam. Ber prezede tujine be. Ama evci sor cime istiye. Bes avkas. Tamam bese. Tamam. Kahanki lhaf ev kavçana, qavamavi vek gere hinki ravi pertir jine be. Tamam. Baş lhaf ay ber hinki bikşine. Ece hem destek. Livra savarê me reş heye. Qasi 2 Ya, kilo. 2 kilo heye, 2 Tamam. kilo heye. 2 kiloya. Livra 2 kilo heye. Ev ne para? Ne, tuş ne abi yani karı babacı dolabı bir cemede Gerçi hemşi kalabalık. Kalabalık mı? Yani zede bir biliyorum dükkanı babacı dolabı kasi. Ne eti ancak tirama. Hiçbir ne abi yani. Tamam. Yani malzeme tabii. Tamam. Em dest pekin pişti tasavvara xwe. Ma savara xwe kir bira xwe berdan. az xazım vara nişan bidin. Legeni. Bana sir livraya Tamam. isota ferengine از قاسی سه هفت چهار هفت بیواز با وجن روبوتی. Ha ya صوت bir ماکینه بکشینش بو قاسی بی وقت. Evcid kevne navayı. اوجش کمی ناوی معولی وام به هفر لهفخن. Naxam biyan برای niziki تام tabikin. امینه. Tamam. کیری خوش جوهر راکن. Em adine berte. Jbo xuya jibke. همی کیری خودی نفر بزیده. Tamam. Van ma van اسکان jam ویش درخ şam. متوی. Tamam. دینی برا برا. خواستم بیا بکشینم پاشی فرنگی هنگی Tamam. Bila برا okaziyede tebliğ evine de. robot جی پر زورلاmış نه. Tamam. شو خاصی بود. بس اما تكس كي بي قابي اني من يسوتو بيوازي خو فرنگي خو جمع مشين ام كان بيا بري سيفرادن ما انا بري سيفرادن من فرنگي خو بري فيردن بري يسوتا ما هي يسوتا رش Emi var. بري سيفرادن بري هنكي شل Ne kişi? Nava frangiya da. نوا فرنگي ده شل ده خوش Tamam. ام بيا بري سر
سوار بدن برنا سر سوار از آن بیان که الهف خم حتی نه بنا درخن تمام بره اف روبوت و ماکینه تنبون کریم مزنه و ملسر تختار چید زرخی زرخی چید کش يعني از باورم تو بیجت کاربو چکرا لی ولی ایدی راحتی درکتیه راحتی درکتیه ما اولی سودی جوی برد گره اولی وان سر وان دخوت یان ملی ما دشکیان يعني حتى نيكم بعد قدام نفسه اما يا كيريجي طعمه جداي طعمه جداي طعمه دها فرخوشه طبعا بيجي دوي مروف حقي بيجي نخوه بله تمام يعني ام دخازه که آب فرنگیه تام به وک آبه يعني پر زیده آب دنی نکزکا برای يعني ش بلا آوه به آب فرنگیه فرنگیه به هی باشه daha çetirdi tamam باشه اف كلمه في قديا كلمه بي قد يعني ام بيو راكن جفر تمام تو يبدا من تمام بيجرا بيجرا راكن لورا يسوتي ما رش هي لورا يسوتي ما قاسي نيف كيلو كي زيادتر از هنكي بيلم جبوي لازم دو دي سجمره قاسي نيف كيلو يسوتي رشت كي اري اي صور جيب كي اي صور ام زياده ناكني كي قاسي ها كبير صور قاسي دست خرامي بكني كي اول رش هنكي دا رنگی بی پاری که رش چیده با دا خوش تکرا آگروپ زود که اکیب از توجی حز دکم تر توی ملت ابیا توجی حز دکن یعنی ام جار ها دو چشید چید کن جبو قاسی که هنک جه پر توج ناخون دکارن ابیا سوساک ما چه کریه yani seri dikin توجی دکن چی کفته کم نه توج بی آوه ناری جم دیگه هنک آوه ناری جیب کن سر تمام او آف ناری ابجیا هنک آف کریه سرش بوی تنک ببی تمام قاسی که ممکن سرویه تیرش بر آوه ناری جی تیره برای اینکه بیا نرم ببی ایسوتاوی تمام ابجی طعم خوشیا و خوارنیه یعنی توجی و شیرینایی و شینایی و ام بیجن آوا فرنگی آوا باجانا قاسی سه بارداخ آوا ناره و آوا دنیج مکریسر یعنی تمام آوا ناره نینه و فرنگی مهور فرنگی مهور کر او جبوک آف شخوه هنکی ویل هفخی از بیاد خازم هنکی بکیوازا از وی سوار هنکی الهفخم پشتی و امی آوا فرنگی آوا ایسوتا بری سردن امی ویجل هفخن tamam. Başka bir via beriz kadın. Tamam. Ya dest bekin yani. Dest bekin idi. Hadi bismillah. اما بیجه افتشتیر ملحف خستن تمام نه اف باش افسر او تمام چه بیه تجی ویا لورام آوا پیوازا سیر و ایسوت آوا ایمه کرز که تمام تویج لهبدا به هنکی تدا کشت نه همه چی بکن لورا آوا فرنگی هم بردنه که لورا قاسی نزدیکی کیلو کی تونه 800 غرام فلان هي آبا فرنگیه می تفت كبن أبي تفت كبيكي لبراد 2 كيلو صواري ما هي يعني يعني جو قاسي معزمي خد الجوري عيار معزمي الجوري عيار تمام 2 كيلو تيرا چند كسا مراد كارا يعني والله مثلا سري كاس 4 5 6 حاب مثلا سقم تشيدكن هنا كان زياده دهون يعني قاسي 20 حبي زيادة ترجي تكاري بخاريها. واو باش باش. يعني لا نهندك. لا لواش بري هي
زده مرا نکاری بخو یعنی ها اریش خو دبر خوار نادم بیاجی آوا صوت اوجی اوج دورا 600 گرامه 600 گرم است تبینا که میکزی نیوی که میکی tamam دورا 300 گرم 335 گرم بهجه مکرسکا tamam باشه بیازی دم وکیدن دورا ما صوت رش صوت صور آوا فرنگیا tamam ما تاف کریزیکا ما لها قستی ما هنگی آوا ناراج کریه کی از بیاجی تبی بریزیکا آدم hani mago bera isota menki şil bebe. Ve hediye mi yani bu hevirkirne idi baştı. Bu hevirkirne ne mi hediye çeke. Tamam. Abi ya işime bir kadiya. İşime bir ya kadiya. Tamam ya jirakim. Bera israf ne be? Başta tabii xistiyet. Bir ev isot bla. Bera ne çok kötü. Ev isot bla tefkeriye tamam. Hadi bera sabare men beriz kadın ol hep. وقت خارجه هم ویدی دورا هویر کرناویه دورا هویر کرناویه جوان مازمین دی چتکی دید که نه ناوینه ها آنها ناکبه که نیزی که هم گوش باقی که برا بارات تبله و کیمیونه و شیناییه شیناییه او پشتی شینایی پشتی تبایه او برا اینکی نعنه نه تیچ قاس ویا هویر بکی قدری برا قاسی نیف ساعت کزی بیان الهف خو آنها تلهف خیو هویر هی ما گوش نکریه که هیچ ما گوشی نخسته ما گوشت خو الداخسته دولابش بر جبوکو گرم نبه بله دوی او مکر دیفریز جی جمدانی برا بوز بگیری دوی جمدی برا جمدی برا بوز بگیری نه اما بوی هیچ همی قش هاجی بخنم قش همی جمدی بکن سر tamam جبو خاصی که گوشت دست مرو گرمه یا اما کی مثلا سر دخابت هفیر دیکن دست مرو گرمه گوشت طعمایی دکشت خرده به tamam شوی خاصی همه به بوزه بجمد الهف بهاراتین ها خوی فلان او کنگیت از آن انا که من کی بیان الهف خم هیچ بوی خاصی که قاسی نیف ساعتی دوی طویل هست بیناوی نه کشتنه tamam بیناوی جی برته دا بمینه یعنی این خو ام بردام دیکن دالیان استاد دورا نیف ساعتی دوی هویر بکن اون دیمنه خو تماشا بکن پاشی یک بی یک چتین تکبنه ناوه ام نشانه ود دالیان استا براستی جی تک کدکی مزن برده دی اف نیف ساعت زیاده تر ما بیجت هویر دیکی از بیم هم بیجه هنر کی او بیه تمام بیه نه یا آوا فرنگیا مکرز کایا وقت بی چاشلو ام خیدانا تجی باقی باقی بکن بیه گرمان چای tamam سپاس ای آوا خو کشاندیه tamam وک زواب یان ها لبرا گوشت نه ما گوشت خوش سارنجه درخست هنر کی جمدی باش جمدی اوجی از آن گوشت بریز کادم و لبرا ایدی لافم تبلی گوشت هویر بکینه ها تبی گوشت از لافم و هنی بوزه بریز کادم tamam ya dest pê bike me paşî salincêrekî qeşa ji derxin tevlû goştê divê çi qas bê hevîr kirin yani tabi goştê jî nêzîkî nîv saet kî girete de hevxê tamam baş lev keve baş lev keve ew goştê jî di nav de pije bipije yani ha tamam bu ew qeşayê kengê dêxine navê aşağı binem berdeki ber hendek niha dest pê bikînin wî jî tamam Ana ya me pe hef xinj bu qasî ku goştê me cemdan de bimîne ha germ nebe germ nebe bê germ be xirab germ du xirab yani ev jî mirov dikare bêje ewa taybetiya çêkirina çi köfteyê ye erê ji bo ku viya cemdandî tê xwarinê ne pijandiye gere cemed bikeve ku ji bo cemidî bisekinî xerane goşt xerane ya niha me malzemeyê xwe me bêje tev nav hev xist me herî dawî goştê xwe bera ser da û me qeşa xiste ser erê
ایدی دیسا هفیر اما هنکی یعنی هفخن قاسی پازده 20 دقیقه دیجا مد هفخن تمام لبرا بارات ما تبل هف هيا كيميون هيا اما هنکی نار کشیسی آوا باشی ونامیم برد هنکی لبرا رونی زیتا هيا مبریزی کادن ها هنك زيت جيت كمان هي اوجه ها تمام اوجه هي بشتي بيوازي مي وكري هي مايدانوس نعله نشانه هي امي واجب بالنسبه تمام هي شناي ام باشي ام باوسر ام ويج بره تمام بله هم بردوام دکن دالیان استا پشتی گوشتی آویت نوا سوار خواه هویر خواه بردوام کر از دویم گهای آستکینا و عندك ما يتشي ببي لبرا هنكي كيماسي ما معزمه من بوجزكا امی چی باویجنی؟ لبرا كيميون هي امی نها باویجنی؟ نعناع هي تمام نعناع وحشكه من بوجزكا هنيك لبرا روني زيتا هي هنيك نار كشكسي هي تمام هوا نارا كات ازبرا هنكي جول تشيكم تواني بريزك واضح تمام از وان بهارات تبد مته؟ ها تمام از نزدیکت بکن وانا خویجی بره هذا كيميونه تا کیمیون آویتیه ها تمام تمام كيميونه دي چي كفته ده خوش چيد به تمام باشه قاضي كيفچي كي خارنه بوجما بتزكا تمام هذا بهارات تهلها به اوجي قاضي كيفچي كي یا خارنه تبلیه به گوشت خو آوت ایزکا ویا آشاما پشت ویه تمام یعنی صوت هنکی به خوی نه از هندکی خوی داوه میکنه قن مندکار ناوه نکجی یعنی طعمای وقتی که تبا دا خوی هم دخازن حوجنا نها او نعناع بده من که نعناع هشک iyi حشک حشک. تمام چه خاص باوجنی؟ بردک خاصی دسه کفچیا بردک تمام tamam بس بس ne ögbine run zeyta زيت سریع بگیریم برای برده قاسی bardak آبی برdik آنها بس بیا Tamam, lazım mı ameliyat lazım bu edilsin? medisyen kirici berdin ki تمام وكدي abadını ابا هنارا ava hanar hangi berdeki انا يجي ava hanar jme berdeki او çat keviye ev qasi bardak ki çay hemen böjent keveki tamam de بريجي النافي كربو ha bes ana biya henek buzeci cemet ejim rabine tamam جارك بوزا بري بوقت بشتي گوشت اوت وی کی او نافذه حاليا او نافذه حاليا شبوي کو گوشتم خرانه به طعم خوش و جمدانی به سکنه من کی دیج بوزا بته کی و مرونی خوشی کریگه رونی زیتای جارك تلهف دينها انجام دیسات هفنانا جا بشتيوي İşte bu hediye bir çebe ve daha da هيجي دوامدك هيجي دامدك ساعتها كان بيفنا والله ساعات كي قضيه هم هيجي تدانه هيجي مي بردوام بكن İşte bu hep pivazı melur heye o او مايه هيجي maydanoz heye o nane heye nane şin tama hurkriye تمام ve anki be jbuy اف kam جد في باش لهف بكذا baharatı ve pişti daven ki jbuy bina ve hoş be yani ben ne kuştuni teda تمام egul mini ام ليفر چي كفتا هری باش چی دکن یا راستی ام چاوی خوشی دبینن هر وها پیاسی جمدیتیه یک و هات نچیکرنی کو خوش نخوشن وان جیم زانن براستی جدالیان استا به کفتا خاف یا هری باش بجبومه چی دکه و اونجی تماشه بکن
اگر اون بخواز من مال خواه و خوارنه چیکن اون گوری تعریف ما دکارن جبو خواه چیکن ام بردام دکن داليان استا ما بهاراتين خو وزيتو وآبا هنا راجمه برا سردا اوجي انا هدي آماده بيه و شناي خوش بردن که میگه دمای هاتیه قاسی 15 20 دقیقه میگذره سری برنامه داليان استوانا هور دناف ده بغدانوس نعناع و پیوازه پیوازه ام بیا چواد کن بله سر تبي برد تبي برد تمام جامع ویا هنکی هر قاس باز دم ساکتشی بوی که تدا بمره جالب پیوازی هنکی تدا بمره کیش بوکو اجا اف هشنایی مبردان ناوی اوجی تبلیغ باشه یعنی قدری 15 20 دقیقه دیشی کوک ببه هم بجیدی آماده ای ناس آره پشتی آماده ای یعنی دیدم کارم بخورم امی کارم وی چقدر سلطه خوشی کن دوکی جملی چیکن ها تجمل سلطه یکیش چیکی دوکی جملی ام دوکی ماست سری سپی او قلپه هاتیه ای پاسوریه باشه ماست پاسوریه پر خوشه اینجا ایدی امی کارم بخون ماستم برچی يعني دمك دريجة حاضرية وفلان وبيواني بساعتها يا ما بيجي نسكي 2 ساعات فايا استدامة نسكي 2 ساعات تلفري اللي بالي بيشيء آماده كاريا ويجيها ام يجي فرمان بساعتها يا ام لبندينا ام في تشكفتي بخون جبوي كي ام بالصبر لبندينا ان شاء الله قاوه كدي امي بهفره ببينن كاتشتك شوات شي ويا من طعمه يجي بلير كات هنيك اوا ناره دجي بدمن هنيك روني زيتا بدمن جار بردنه كي هم برجوي كاس نرم به طعمه daha خوش به يعني هنا كدي اوا ناره تمام اوا هناره شيرنايا ويجي هي نفسها اوا هناره طعمه پر خوش دكه وقتی که چی کردن که توش بس توجیه کشه یعنی تدخوی قرقاته دا توجیه دمینه جو قاسی ده راحت تخو یعنی آواز زیت رونی زیت جبرده که اما بیجه قدری 9 کیلو 700 600 700 گرم زیت چی اما دکبه که قاسی بیجن ده bardak abi yani zeyt kebik. وای چی گفتم ما آماده به میوه دین به کلکانه تمام نوسا باش چی انا باشه تمام ملتماوی چاوبو والله اشتكي جدا بولي بالي او تير نكرد فيها مسر صفرين جاري كده صفرين بخو تمام مع زمي خونك دانا هفت فيا ادراكي فيا جبراكم بدم فيا اليا تمام بلا دبرافي نهاتي تشبكي دبرافي هيك ازمه شكل يعني بوستانه سلطه بوستانه بريجي تجمره جارك تشيكر بو كان تحت بنا مراد اريم تاخذ من فيا
Daye her tiştime amade. Çifteme hazıra. Çiğ köfteme Ama hazır. tabaka xubinin sunuma xçekin. Te salata hoş çekir bostane. Ali. Devji. Ev dev, nek bahsavi devi. Devi maste eve pasuriye seri spiriter cihati. Berfana da var berfe. Te çıksın abi. Mera mezikevi hinki isote turşi tujme kirzika. Menik nane kirizika, menik xiyar kiriki, menik xoya bitizika. Tamam hoş. Hem tujte de hem nane de hem devaki efsane yani vodka efsane. Diber çiğ köfte de Diber çiğ köfte hoş da. Tamam. Sosama amadeye. Her tiştime hazır. Tenha çimki. Dixwazim tepsiya xubinin vedraz hazır bikim hediye di. Ha idi te jbo xwarnê hazır biki. Bu xarine hazır bikim. Tamam başa. Tepsiya me jî sıfıra amedeye. Amedeye me Tamam. Tepsi ki hoş. Dora karımın ki sos bikim ska. Dalyan usta her wiha ji bo hostayiya amadekirina sifreyê jî gelek baş e. Yani reng û rûyê xweş dike. İşteha mirov dike. Ji bo wê jî pir dixebite bi rastî. Yani sifra ku datîne pêwîst e baş xuya bike ji bo ku yani dema mirov xwar yani hem çavê mirov têr bibe hem zikê mirov têr bibe. Bi rastî nan bi rûçik tê xwarine. Nasıl? Wextê ku çavê mirov têr bibe, zikê mirov jî têr dibe. Em savêjin tamam. Ji ber wî yekî van sinetê xwe ya xemilandinê pir baş dike. Ew çî köfta me ku Dalyan usta bi saetaye hevîr dike amade ye niha îdî dora xwarina wî ye. Hevalê me kameraman jî bi rastî li wê dirê sekilîne bi sibê sabir ji ber yekî zêde dirêj neke. An qeydiya me ne baş çêbe. Demek dirêj çêbe em pê vene. Teçbki. Ezana hinik çiğ köfte vek durum çekim de tabak da jî hazır bikim. Ka unanê me Nane lavaş bideme. Tabak ama Nanê ji bo berçî köftê jî nanê lawaş. Gere nane Nane lavaş tenik. nane tenik bi. Nasıl? Nane tenik ne bi? Hoş çene abi. Dema hûn çî köfte çê dikin difroşin yan jî planî jî meha Ramazanê wek porsiyona hûn çê dikin ne mi? Eri. Vek porsiyona çedikin yani müşteri vakti bim ama sunuma ve dekişik çedikin ama. Yani wek dürüm jî hûn dikarin. Vek durum jem Nasıl? çedikin. Tamam. Peki rune zeyta li serikim. Başa.
جی تشتکی دیه دالیان استاج بوم چیکر چی کفتا پیچای çiğ köfte pişiyor. Yani dürüm yani çiğdikin. Yani ya lokanta, restoranta yani dedim servisi mesela ve dürüm çiğdikin tabak ile dokun. Hem tepsiye kiş buma amade kir hem jî yê pêçayî nav nanê de û marol nav de û her hal şînayê jî derdora wî bi rastî jî gelekî baklava çiğ ya. Yani em amro dixwaze bixwe. Tu ji be teal be çi be em amro dixwaze ev xemilandina dalyan usta bi rastî jî xwarina gelekî xweş dike gavadî ji me anî ziman em berdewam dikin niha ince em ê sifra xwe deynin û li tema wan binêrin. Evet. Ama ne böyle kanı tam o çaba. Me xwarina xwe danî ber xwe çî köfte ya dalyan usta. Me gavadî jî nîşanê temaşevanê xwe da bi rastî jî amadekirina wî ya tepsiya ji çêkirina wî jî hê xweştir bû û em bawerin tema wî ji xwe gerçî me temayî nêrî bû temayî pir xweş bû lêbelê ca ser sifrê bi dilekî rehetin cem lê binêrin dalyan usta. Destê te sağ ol. Afiyet wê. Bixwazin ki evra sosa wî heye ke tu je evê ku bixwaze lêkin. Amade bu xazı min ki lêkin. Lêkin tamam wî jî lê bike min ki lêkin tema wî daha xweş. Rastî ew sosekî taybet jî me çêkir bû. Piştî wî ince me tema wî binêrin. Evê ku bixwazin mesela pir tuj nebe. Tamam. Dikare li serê daha tema wî jî xweş dibe, daha tuj jî dibe. Zikî wî de rûnê zeyta heye, û îsota reş sor heye têda. Ki men limon jî kirî zika. Tamam. Yani 4-5 hev dikeve zika. Tamam. Çiğ köfte, salata bostanê û devê me jî devê serî spiye, devê qurpê, devê pir xweş, devê pasî. Te pir medhê devê da kanca me temayî binêrin. Kan binêrin çawa çêbûye em zêde dirêj nekin. Ya kuta pêçaya em wî jî binêrin eslekî me te jî em aha jî rastî spas dikim. Ez temayî binêrim. Tu jî li temayî binêre? Ez rad bûm hinkî ez ê bixweşke. Ev jî şêwazê ku bi awê dî çêkiribam wî jî binêrin. Nanê navnan de pêçayê. Her wiha salata bostane yani her tiştê me mükemmel. Pir baş çêbûye û gelekî jî tam xweş e û her wiha em mirov dikare bêje xwarinekî taybet bû ji bo me ji bo bernama nan û dan jî. Îdî dema xatirxwestinê ye em ê xatirê xwe bixwazin paşî em ê tevlê hevalê xwe ve em ê ev qas çî köfte te pir çêkiriye hejmara me jî zêde ye em ê viya bixwin înşallah. Tu gotinekî te heye? Na vay be xwarina xwe tev çêkir çî köfte me hazir e. Destê te sağ be. Sağ ol spas dikim. Belê em jî spas dikin. Temaşevanên hêja me got bernameyek taybet bû ji bo me demekî dirêjê me dixwastem çî köfte çêkin ji bo vê bernamê bû nesîb. û bi rastî bi şêwazekî gelekî xweş me çêkir bi saetaya dalyan usta lê dixebite û tiştekî di encamê de tiştekî xweş derkete holê. Hûn jî temaşevanên wek temaşevanên nan û dan û dikarin mala xwe çêkin bi me re bimînin xwarinê hê xweştir bibînin di demên pêş de jî di hefteyên pêş de jî em ê bi dalyan usta re hin xwarinên cuda bînin ser ekranên we heta bernameyekî dî bimîn nava xêr û xweşî re dem baş. Dem baş.